Sashi sen pat ngi pinyang subhai pi baro syakanika channel kajengi bat ngi kerman ba baro pia syait pia klanyon. Hakanika video ka Bynta ngi nyepet Kumno ban Shna ya ka Gmail account lanika email ID. Kombang item mentagi por la Kumno ru ngi de bandan ka ka Gmail account lanika email ID. Namar lada apply kamru pidan kam ya ka ka email ID ka jong pi bat ru lada pikwa ban register hagi websites laniki apps laniki ru. Te mentang impin Kumno ba Shna ya ka email account lanika Gmail account ko jong pi naka phone. Hakabaning kong pihaban play ya kanika Gmail app kabadan ha phone ko jong pi. Da pila play ya kanika Gmail app kansa pin Kumne. Te hadin pila ban swipe lani pila ban klik ya uni skip button. Da pila po ya kanika page klik ya katika batho add email address ban sa klik ya katika batho Google. Hadin kansa pau Kumne. Klik ya ketika button ke batho create account hapo jong ke screen bada pila klik ya kene pinsai batho ya kene sa klik ketika batho for myself hadin sa ai ke kerteng ke jong pi hakane ke video ngan chu tho ya kene ke kerteng kumni kumtai tang ban chu ai example ya pi da pila adap tho ya ke kerteng bat ka jat ke jong pi sa klik next da pila adap ban klik next sa pendap saya ka singkha ke jong pi bat ka gender ke jong pi hadin pat sa klik ya uni next button. Hang ni pila ban yi bakila ai lupa artli ki email address ke ba pila banjit lada pikwa banjit kini ke ban kongru pila banjit lani kini ke ba ar tang ba lada pikwa ban tho hiru daka we ke kerteng pila ban klik kini ba tho create your own Gmail address ti hadin sa tho ya ke kerteng ke jong pi lani kumno ke kerteng ke ba pikwa ban ai ya ke Gmail account ke jong pi ti hang ni ro ngan chu tho la ka tho kumne tang bangan chu ai example ya pi ban da pila ada ban tho sa klik hau next button. Temen tapat pihak ban Shna bat pihak ban tho saya ka password ke jong pi. Dakan mau bha bat wanom klet ya kini ka password namar kedai ke badon kam. Na pila adap ban Shna ya kini ka password sa klik hau next button. Ti hang ni pila ban add you phone number jong pi lada pi kwa ba phone number jong pi unlong connected bat kini ka email ID ke jong pi. Da pi kwa ban add you phone number klik ya kini ba tho yes I'm in. Da pi kwa ban add pan klik no you new skip button. Bat menta pinsai iba kanika email ID ke jong pi ada ban Shna ti hadin pat klik bang yu next button bat pinsa poi ha kanika privacy and terms lada pi ko ban pulih yakini pila ban pulih hadin pat klik yakini I agree ti hadin sa scroll biang syapo bat sa klik yu ni accept button ti pinsa poi hang ni da pila poi hang ni close no yakanika Gmail app da pila ada ban close yakanika Gmail app sa play biang ya ka hadin sa klik hau new skip button da pila dap klik new skip button pin sa hang tai ba ketika email address ko jong pi kladon hang tai te sa klik ya kani batho take me to Gmail te lada pila dap klik ya kani pin sa poi syakanika Gmail account ko jong pi lenika email account ko jong pi lada pi ko ban Shna shu ki Gmail account klik ha tai hajrong bada pila dap klik ti hajrong sa klik ha kani batho add another account hadin sa board biang itiki steps kumjo. Ti perlok nilai poin nak syaka pokok jangan ni ke video bat ngi kermen ba pilayo ya kejing mentoy katukan ne. Ku boleh shibun bat ngi sia syam yang pat haka weka video.